kanthi ngemasin hati. Inggih para semeton sang-sami sami mangkin titiang pacang matur minayang sukseman indeks satbo kaping siji iraga sareng sami ngiring sampunang pisan lali ngarasiti rendiga samyang widi mangga iraga boleh kametan sani kaping kalih iraga patut lalabang sane muasto menyamog dayo sampunang sap matatulong kajeneng nyamog dayo. Kaping 3 puniki pinako kesimpulan ngiring sarang sami ngajagan sane muasta tri kita karane periangan pelemahan lan powen wantah sampingko bersiga titiang matur numbas cukut kangkung mabasi sreng kirang langkung atur tiang wantah sinampura sinabdi tiang antu karame santi om santi 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 om.